Unong yalam Minchwa Gagaru Students Union GSU Usalman di Sangma Ubalasyong that na ka GSU ularung khot ha kaseng All India Trinamool Congress hatura ringkat bat saw pongut kinong buat bat nong kersyan jamu ha ka arpulai terik kelalengkot. Uloong baun kersyan ting na kabenta kani kaseng kenabakan poi syakatong ban yalam ya kesorkar hadin ke election arhajar arpulai ban penbek thamai ya upot usam hapadeng ke Meglaya bat asam. Mutela, good afternoon, sakantina. Ang nabemeng Salman di Sangma, anga former President Garo Students Union Western Zone South Ampati. Nake dalo ya CMCO cenga officially atau physically dalo banga cadang berangan ang baksa ya CMCO CMC party ko belakatna officially join kaha nake dal Korgatham January hajar korgathamo cenga ya ental cenga CMC ni member ungaha unigiman cenga ya CMC ko delengpa cengni party leader sakantikon cenga mtilanska mungsang pate cenga cengni MLA Madam Yani Disirako cenga deng tamansa mtilans cengni khatong ngawni cenga deng tamansa mtilanska maina cenga cengko ya bia ya party unagata cengko namen welcome ka aha ba remchak soha unigiman ya madam ko cenga namen materialska uni zamano ya program ko organize gapa South Jurani candidate aro gacham youth leader te Richard Armara Koba cenga deng taman samatela wa mangni deng tamansa namgapa soka sakarang ni geman ndake cenga jeje dau ang baksa banga sadam beskarangan yano CMCO join ko ka achum sadam beskasang ja ane mago pabro doma oni gimen chinga gemakan makangchi ya CMC na rakke kam kanal chancinga maini gimen ya CMCO chingara join ka achum ya kona simangna panggiza anga talatna skinga tumotan CMC partiara maya CMC ko an gi chimode All India Trinamool Congress ya party ni bimangara All India Trinamool Congress unga ya beben party de jeba bimong na tamane ande ideology ko niat po CMC ni ideology yan jeon focus ka acham secularism aro federalism ya ideology ko namne ke singa ya CMC na pinga